Eh, Mak. Nimbula. Nakbali na mlisi ama tikumaya na kabinangan ni kuwa. Pakambulito ka ni Vicky ni Kansara. Ulita ka ni Rongo bilang katukayan na bioliba-liba ni Vitalano. And nunggu bata-bata na talano with Dr. T. Pakambulito ka yan na bukui Master Kali Bunindilo. Bakatalaki na ni Robulangi. Ntokai, siya masarchi ko may Vancouver. Ena bonua vakitamer o Canada ena voli kuni nonto burai na nonto bulan itu kuni o Mr. Netani ngudake o klani bunga bike munio ni sa rongoda na dano ni kili kwa talanga so talanga bike munio ni sa reida na beda kaka lelevu ka sangkaraba talanga me nonto buno me viti ni semberna nondo to toki mai bakabubale ki Canada. Vavini vinakatoka ni vakale vikem ni todo kusar na nomni vangal tikem ni mai na kavin sikini kwa vikitongo ya Amerika vateke Canada sa uchu ngona walo sa bola katuko na diwa latin kalimana minite ya au kala mai viti sa uchu ngona tolu se sa votung beka tin kalimana miniti me vana kaloko na kavin sikini moniti viketo singa tambuteko na kabina levu na ulutanga enda na maybe talo tiko ni konda na ulutanga levu sar weekend na itoke na toke ni ngele na nonda bono maybe ti enda sa rongoda tiko na kana vital no taki na rito yalo yalo vital no teki tiko bertura tambani ni beka ya baka bolu bolu tikenda sen Department of Environment levu tan lebih tambana tale ni matentu ya da marau ni tiko bat ki kenda o neta ni muda ke mena mai baka madal taka baka matata bi kenda en na nonda bosa nga baka viti en le usar na kanda na buli de ko ya baka bola ka toka na nomuni telefoni se na nomuni mona libu-libu se na laptop se computer di tos bola ka sarmai belata na vital nonga ni kwenda na buli de saranga en lebu na ka ya me baka ni kila nindo takana nungu programa indo ndo la sere ndo langa ndo la sere ndo tata le taka bakaleu na nero sureti neta ni mai e botu me na sere ngo ko numa meu ndigi taka menda na rongo da bateni ko sibertal ngani kila ko na sere na langani ko yo kila e na maro taka ko nimbula binaka.
sarong binakan din na seroya dakilani wala na seroya na turang na turanga latui na yaw sambal turanga latui lau ora sa kami sese tui madilai mara na kena volay na seroya itu kuni ni avla na seroya na nona buka tiko i Brussels en ambakitin kaliwa vitu sanga vulkaniwa en na nona ngwali tiko malaki si kovira na nonta sotia en bono melepanoni kana nona buka toka na wanga buka ya saraba sombutu moko na via miano ibiti sangai manitor moko endo na tikini pepa ka volakin na vi kai bakasama taka tiko na nguna ya totokan dina nona lesu ngamai sangai mani mesulian na nganga ni ser ka volato ka kibe ratu chosu rambuka wanga kartungai mani langata na serwa na Phoenix wah totokan dina da marotaka ni semo sartinggo may Vancouver may Canada na nanda turanga bulan to kai ka sulit itu kumena sigo bilang ni ko o netani mudake sa dana bakam bula sarba malom bula binaka netani. Isa robo bina na to turanga bitini. Bula bina ka Mr. and Mrs. Bunindilo sandana ka tali tengin dinibia una no to menda mitala na patang-patang ko. Na kabini singa tampu bikinto. Wambo tani tanong muna binakang libu na kabi binakasaran ta to na bitar no kina to manda wa binakin biko bikin to from bitin na seren ro bita ta kami beri ekotolistal la banana no rir to chi na to sakeren la kemba en signi kuwa na bembuli wana turanga ta buli gitu o ratu tevita uli la kemba mar ena mata usare to na kai la kota ndat sarabali mana utongu sa wala sa lulu mu sa tun sa to na ngai mu sa to to tala malo yo sa pa bina o sa na turun na ngawa na ngono ko sa pa mbulu na de bisi bisto ko bisi buru na pichi ni toke ra mbulu ci ngere bisi buru to ngori sa to na pa bina ci kina ni torne bintam betal ne patwat na nak Na vale besar netani kero marota ka baka biotine na nomu sema meni ko ni klani sa lebu sar chukune todo vital notiko na zoom na vital no na teleboni sa mautiko na bibusaki mena dona singa metono me vital no kina na buku ni tabi lebu ngarabatiko na green environmental services kau ni turang presiden tiko ni songo-songo libungo ka chief executive officer talanga do bunga na ngona au klen na bandin din ta kolabo lebu na ngona weekend na ituke do lebu na nanta bin karabitu do sengan din do ubu dan be kana ken dan do buye au kelas akan na ngono go menda na visuretin kin bir na wekanda wil kino kemuni muni ngole mai wasena no muni raka na tambalango lobo bakong bula mai mastakali Isa bulabana ka weka ndarkana ni romarau nambala ngona to ndo vital no bulumekina kero taleta kana ni ro no musureti kerau be kero ngandia ni Vancouver e Canada na isong ni to isa te umekina kene matai mbek menda kai me baka maten tutaki kero angole ri ndarkana ni ro taleta kambala ni beso tarbina kana beso kaya baka dorme bit na buga ni prime minister torang matangalo Mr. Kami tole shot ndarkana ro ora ida na dagale bunto bagador tak mai na boli kuni na dolo ke Amerika na bunongore baga Vancouver ko ya ndarkana ko maro tak na to mai satarawa me te ko na vital no bimbingo klar na sam chuk meke le na kanda o er saranga ngara bu chuna ada kana baga matentu na te tamban le na buku ni ken tango makin na nda yambula tango makin be kambula ko mbe na ul tango ni kambul ndona kango me bakasam taka wale mbalatani o katukin lebu na be token yombula ana lo mani dolo ni nanda buno lebu na buno bakita mer ko bikile bu keir na kanda me buno lebu darakan ko mara o baka no ni binak ni ngo sangola ngani kina mata ya na be 5 seon na be talo no muni bagalala kina na noki ni kilaka etiko vekemni na walebu ni buno kanda me bichi to toka na vital na ni koa
Na nakabalik sa ko, nakabalik na naman raw, baka bula bira na, baka raw matiko, lelew sa rasa matiko minggo, may Australia, may New Zealand, baka talaga kinong ko Amerika, kira talaga na wekanda may vite. Ya, tulang weka, netan, kira matangan nyo, mamadal tikim ni man, bira na barong tiko may, so sargari kim ni baka baka dua, bunga bikimam sa narita nga naram karua, kimam sa nakilana puno ni sa makina, kira matangan nyo, wasya matamay bikan, binak. Pinak au vi ko matal tike utomanda. Nedango netani mbol tengi dingutak. Awa sudu mai nanoku koro turanga mai tumbo mai lakemba. Sa sudu mai tumbo mai lakemba. Au sangai ngole mai mo mai sus toka ena bunongo po mai butkula. Nugu mai sus rakina wa panapun nilakatak. Kucumi kino bugu mo mai sus bulikina. Mai tamu na buli butkula. Butkula na kanibuli na nagutugu mika iyo na nunggu na buno tabutu mikina yau na nunggu tumbu turanga o kwe la kama na matangale botuanga ena buso bondreo na buso bilutaki ena nito tiku boturang mana sana boturang lalu kwe ana ngoni ni batangi kena na matai ni batangi maramaya nu ender tsanga bali buno longu tu na uno nu bukasa mde total na ka tu isa o sa ba filipina kina bali bi kumra na buno to butu mikina na buno o bola ka umbulakin mana matagale botuanga ena buso bondreo mai melakem ena na sana be nunguna nau au dabutu mo na matangali chiliwa mai na koro rupua manundurwesi pertoro turang turpua orto mbol tengi kana buno ko ya ada chuna ko na ada ko chunga bengo na neta ni mbol tengi di ngutake au mbolaru roto na buno dam tengi na buto ko na ba ngumpun pasangan tana na ba ngumputol suwa mai na tiraki ana buno mo laski chumiki na ana nungu dabutu papanua orni kambek buno lo mikin arto na tumbu sama patura ngasar chungame pela nomeni mata bupa lenga mai begitu na buso pondra to le hapachi na turang tedini korto vidi ting sumikina kito mbasi mo pito na mata bupa le ni rokotele itupo pana tuneu ni ketun kito mbasi mo kino pito kwa le wirtu ngakin na cuando en kashmir tu na maram ni tu nei andi lady liku tombua ngutake pogale rendi ni lau sukuna no bunu ko sekto semo mikina artu bibul ka cerbali wono biokan ngapandra min mata bubal oka ko na bimbul ta chingo au dinna ta tu ndambi chingo bunu ko ndambi lo chinga ngo tolo tolo na yalo sa tu sortu ngo mai na ni tu mata huro menandao mai tumbo na dur ni wanga sa dur to wanga mateli ni ko mai nito au sa tok ngau sa lulu butu ka tu istora na bali no ana buno ko na buno na kana nugu background bo buno na Na nakabalik sa na mo sa matamay na mo buno ni tabu tumikina kina buno talaga ni basukina baka talaga kina na buno ni susukina ang liliw sa na siya matsuk minikuar na kilana ay siya mabaka banua siya mabaka nra siya talaga baka buli siya talaga baka takatak yung nakabalik sa netan ni na mo wasaya weekend ka na namdot may tiko talaga event ko basta ambak kibita namdot tiko may event ko Canada. ayo se mbiu buno tong don mai ngone se dor bo ngone ki wala mai toko pat kerto na nunggu tumbu turanga na mana na late 70s o kambeta ko mikini ke mo toko pale ke na bi toko na baki ocho na bi na baki o mani nunggu ratu orto se ko se yeme ke na tinga di on sub ko ngone he ngan mateni na ngone to bikina na fijios
ngol da mo ko may training ba ketengo lesson ba kono ko in the level na chia vambo sa connect ba ketengo na no ma the level le benga na sa ngol benga man turango sa ngai tingnon bi ko kan matagali ko so sa mi bikin to na sa namba mo tengi sala la bina sa ngol sa rabado mo ko ngol mi asa mi bandi to ke ma sa na kito mi bandi kiti ke matu ban na tawa nangono sa ngai mi bandi kinongo sa no ngol listan mi kin na karon ngono ko kita sange ngol kat mi ba vitamin ayau no chingu dayana pat ke raw e dio na lebi ke raw e dio na ni rongone limra tangani e vane leo tersa sarto sa ngol pat ke mai en rusul kilim nambak sauts kita sampai tikin mo Sandin, totokan din in the reason na nona reyaw na nomni tumbu-tumbu turanga na kena kalongata sa may sambuti kemni wakatan nga kini berto na bena maramoti mni dayana kerto na ziwa na lubya mni sandin abitan beka na makumbu munraw ke raw e dio tang na magbuki raw o andin sa tu no toka ke paka dio ngo ke paka anggar ni dio ngai ni sa dio no ni rongan ni ke paka ngai dio bertu dio santar ka binasa Totoka sar, totoka. Binak waliw. Au kala dolak taman kalungat liw. Andro samay sa taba na turanga biutini nam do samay tiko Canada samay tostal chunga nam do song be bakat ku ne olobo katali ni samay sema na nonda may wikilay sema Canada bate ke Amerika. Binak waliw sar no mobilu takitiko berto na nonda to ito ke Vancouver bikem ni na warong ti kumai ke bakau ni ngandi may Vancouver nandono ngona na wanga bukan na fijewe sa direct may nandi wakan dua i Vancouver sak tando bro tawakin no ni ngandi Vancouver ni bitartar may be na turangan go netani ngudake ko ti kusaranga na nonro to lendi committee liu tiko na buku ni nonro bengara benito ki Vancouver Canada iya na una kita may bi sulit kina na turanga biokani na sigo bilang ni ko ndo na bitalan noa kami resar karo sa kami kilati ko na turangan ko nila may bikilay may makangan na nonat ko niya labo karo angante karo sulit mi karo lako Vancouver sangay kirtong may bitalan noti ko sangay teka mo may tantola may liabo na matin kato karo siyang ninama kami tantola may bikiraw doya na kaya napakatabuli na sa makaviti wera na lubenda ti ko tali sa na program bikito na takabate na nabula kinambag sa tunga matikirawe iya endon na tamban nila kanaka wasya o neta ni be kero ba bitin o na kere mas tabuni dilo mena pa madalkin baleta ko na urtang endo tali ta ba lebo labo mas tabuni dilo na bitala no men baleta na bika baka boli politikenda bako si bina ulutang ngo ni kamboni mas tabuni dilo Abinabale buna waiterisi ni mbultal na kanda ni semberni tos na bital na ya o manrebang buna waiterisi me pakamadal takmando wekango na buli mai na primary school na secondary school na buli toro daki nera samata kina na wakanda na inakini buna ya me baka kina na bital na seba da wakani ba madal takman na walebu na vale utranga weka ewa buli ngama butukulo Fijian school o mai bula na high school ngore o muta nungu na ko e marama lutu ke bitu na kasarau mani tomala ke ko e fultoni mole buli mai fultoni yo sa pa dibna kina vale buli fultoni sanga ni buli na kapa buli tana na posini kalo mai na bakati buke na pakatagla o sa pa dibna kina vale ya na mai na tamban ni buli tortaki au mani ngole mai kina na buli tortaki gorne FIT mo mai rota kina na diploma in construction design studies and ngona mo mai chikina na FIT na early 80s 83 84 mai president telcioni ngoni buli ni Fiji Institute of Technology Student Council namba kuro no mai dampi to kia mai tau tala kina na Fiji Interterrestrial Sports awa to yo patok tala na kia na didiba kina
matei ni Fiji Industry Sports. O kana komite ngaki no gro vital chilo gro DPM. Mano. Kortona ko tu so tanga ko tu sa pinda dapat kita so malo na mano tu ngan direk ni kini. Ko pati ke korto talangan la after korto la kumbre chman. Uchman abuli may samambula may tomatan labuli ang pakibata na University of Canberra mo Australia. May tomana kinabali lay katalikan gubuli na may ito tomana singa na gubuli na kanin rin. May ito takawani kina na Bachelor of Science in Environmental Architecture. May ang baki may na mid-80s so may damugar na 89. May ito kay University of Canberra. Which we know University of Canberra, so ang ito kita kamo may University of Canberra. Ang ngol kita may Canada, may ngol may takataka tu Ottawa, na Porto rang kay Canada, na eastern province of Ontario. O may ambaki rotan chuan may nagumito kita ka. May ambaki ron nagumito kita ka, may takataka to bantan turan Indian damdam. O Douglas Cardinal, o kung ko na turangan ni India, wala tukin ni puno. He is Canada's leading architect and one of the top 3 in the world. Buru todo. Kepaka ni bea pariti ko pancing taga Douglas Cardinal architect ingere tiga na turango. Mati sana kan nireda itu keto na nanramu turango nanramu nanra tu kini bonuki. Na website apa. Douglas Cardinal. Uchem ambakiro meka ulus taling delia wibich. Delia wibich ole ambaki chini tale no kuchikutal mebich. Oleh televici oleh mbaki chini le ndola bangani na company na ngutaki architectural design. Oleh toko mebici na ngutaki architectural design ele lebusana nungu dona kana bini kata oleh taka mebici. Taka ni kanin ruin mai bana low cost housing medium housing bana commercial and industrial buildings. Lebusar na housing stala au consulting kina pangor me wini mako wa kina gor mai hitan gor na re hitan gor tala mai sutala puno gor mai sungor sa baka ngul dapat na tan na monikoso la sono housing spaya o la tole ole consult pale kina bana vitambana korto main contact serla mungkin. Ngone umay tawaban tambana ngono may token tambana ubu token na oli tambana tala buli tala USP oli sanga tala bali tala kan totala masters oli sanga kan masters in business admin itu oli tokan masters in business admin itu oli tokia kita lebi tana ngoni bichi itu into ke indo serana ngoro do ali patino rusui do naftali takaka to name a few. Ketua Bulu Batu mana ketua Tribolo Batu 1999. Ucana 1999 ya, main metok juga bapala na renundun. O sama ni panana na kerwa beauty, mana abuli lau juga na itu na mai mawikat. O sama ni kirikongan kina, sa roteman na abuli lau tu sa mai nanu memito sa na ngolatek mai Canada. Batu merto relocating merto na merto balik Canada. Ana renundun. Sa nantu sa mimpi na kaki kita sa ngolatek kita makito. Sa ato miki sa ngai mo to ke o sa ngai merda juga na lebu ni taka lebu itu na kind of field of environmental sustainability science and management. O sa na puno o sa ngai nanu makineu mo sa bisu to bale ne salon daraji. Mani sala ni architecture mo sa tiu mo sa slantin na kan environment. Mo sa na ngolfin na environment. Mo taka to ba director ni kan environment begitu na salvation na mi Vancouver. May to kaya may busrawali verna nanda na vit korba kata may bitir to na puno er me kata kin leleusa salvation na mi Canada irna na NGO suara era kata na billion na non equity behind them. May tambi to ko virtu as one of the directors with virtu. May babi na tolong kumanindia ta kata ko to sana tol ke balang babi na talagin sa mandareto kan na kasa vivader din ko enangono sa may to kinika amun no mutala met tom tala balita labu o tia sa manita ko sa Victoria nito korturang university to may
di Vancouver Island. Oleh teman tadi kan nunggu masters in environmental sustainability management. Liam begitu lu kan nunggu ini nautok, meta mau nunggu cikina. Mau nunggu uci kina kaya usale takwa usale defense tata cuma nunggu visus. Usale defense tata nunggu visus mai bici. Usale total mai bici nunggu defense total mai bici. Nah saat tong na banana nu ya musa sangaya to craft something in a way that I can try to help Fiji. Like our indigenous Itoki people. Sa tapa na ka orang di buku kini wana tampan ko because au sa mi taka mati ro tukini pun iki. Dona kana tukini pun San Romero da kumrau. Mai na Coast Salish Nations, Low Mainland, Fraser Valley, Interior British Columbia, other side of na Northern Territory itakasa. Porton to Grand Chief medak. Satu na wani biokania. San Romero da kumrau. Ndung ande mai. Saratu na wani biokani ko sama mo rango. Ya kona kangon na sama ichikon sana kona kaya usang gawin kate mo polisi na kango mo listo ali kini bici ke pakoran li takapan bakata ngo bici mani indon vitala noa ma tokumba kana no kan tuya mai na turanga prime minister Liu o Porenge suri chumba kan loks bini bici chumba kan itu kucu kata kame ketua tinggal mertu kiana rundul cingkelima ndori suri tilakan kina lang me bikitu mo ngolos medikin. Kalau itu kami bicara, boleh yang begitu lebih mama. Nunggu sangat tokoh-tokoh mau kita orang sangat itu na kena view by pola. Saya na policy semak, na policy ini klah na kani taka ramboilim kosa tu betul betul. Gaya lisa sangat tokoh na kanggo then I realized that na sangat tu na there's no policy in place. Wana matin tu. There's no legislation has been done. The regulation sangai sangat. O sangai, nung una sangat kita sangai, kita taiki, atau sangai itu lima manembak. Hindi na ni so na kata lalita lembas kamay. Wala ka na uru, wala ko itonga, wala ko vital mono. Those are small things. Yung kung nakakali, kung nakasang chika, kung nakamintan bimindeliyaw. Kung ni na carbon sequestration assessment. Nakakuha si Kla, how to la na kena ba itu ba cinta kana na kena huli na kena kata na kana how to na kambun la na kata tiwala ya na kena tu na ka urungo cun ko mindeni abu na sangon sa meron tingina lebu sabi tala tau cun sasi na carbon assessment sabi tala tau cun na carbon trading which is 4-5 years after down the road ana puno sangat tak lender kana nunggu warung atau kana mital no balet na buli santo na ka ndokai ni ndare ni batungo sona nondra rai lebuna wakanda itauki na lebuni bunondo ngole kina baka betamani na mendona bultak mawe kato au sandra kana ngu baka bina au baka dimitakana na labeti ni roti ni baka itauki na sasama kina ngungu mato na bekame danga oro ngotongo wa ono no mulis tal mole baka tarong tal meso na kambelet na namuni bulmai yandra kana ngore da rona na matena namuni koroi sang meda kamatale ndono namuni koroi ni da bisnis na MBA patikir na ada oni kunta komaya oni tori wala batsandro kana ersa baka kai to ibit ni ko mera tokon kena de debat na matentuna kena tubula kilibuna kai ya ndona tikini ka o bina kata mutaronga nemberni ngai sulebe terkis na namuni besau na namuni rai manan roini as an architect mulai ngarab na environmental studies nadabe unge tikimuni moni bisau takana matanggal reba sau cuma namuni roini na namuni bebuki bongbo na namuni dakambe kana koroi namuni koroya mai British Columbia mana bunani tikin ber sangka bakabiso namuni rai moni sale toso ya na ya sana mar ena bukuni kampat orang di pamagal kamanda ya nawak ina kasarwali na undergraduate nangona na undergraduate to the na Bachelor of Science in Environmental Architecture. So it's environmental architecture. So that leads to two streams. Either you do a Master of Science in Architecture or do a full Bachelor of Architecture.
Eu nunggu taga juga mau tak mana Bachelor of Science Environmental Science in Architecture. Mungkin tak apa telang ayau na nunggu semua mau teman tambah libun na Master of Science in Architecture. Yo teman ni takos so kaya tu ni club yau. Musa takos yau musa beli tak apa na buli ni kain environment. Kalau sama rete yau bisa rambai lebih besar na environment wan architecture. Betul architecture sali lebu era qualified architects. Pasar tunggu bebi sa bottleneck talpirak. Yan field of environment elalaji. Osangi baka semata kayo minate ko yung musali sanga talam mo sa palilita lang totoo bulilita lang ko meron talam do na maa talam bek meron ni umbio to manga kina wana kaya kaya o sa mo to mandal tin to totoo bulilita lo sanga tal bulilita to sa pala tin do tang ange tang to mago Tok. Bueno, terus nak. Iya, toto kasar ngai dari dani pikir na itu tumber bakarong tu kumai lebu talangar na nonta ngoni na barong tu kumai sombe karena bina kata merata kabasar na Bachelor of Science ya in Environmental Architecture. Anda marata kan itu ngodo na lube biti na kabasar na tambano ya. Sangga oni ngolani na nomuni bina kata muniliki na kabana Environmental Science and Management bakar sema batu cukup ngamai. Iya, sa baka lakong ko, sa baka it's to be focused, totokan din na numuni ding nakatalang nga uli na numu ba mataltak chukme na numu uli. Luray ni, o sa ni orerba kay doon ka. Sa ni rerba ka na numu bisaw. Blate so daw kambek ni sa chuk nga numu ding ni tamba numu ni matakataka. O sa natok nga ikya. Iya, nakaw ni takabo ni taik, ni bantak na bose taiki siya mo bisaw me donu maka na kainen rebisar tip nga na ngaunungko totoko baka wachi netan nakata lang ubi nakata mo kurem bina kalabona no mo taro mea membaleta na buli membaleta na no da yung bula may biti au talita ka no mo ni ba mataltak me na no mo ni tukutuko netan baka lista liti ko na lo mo bibu ke lista liti ko biti sangay baka tabo na no mo sasangan ko na buku ni kambo ni unia sa rabuta meya não me vina kata mo vivo ke na nota bal. naka au ento na vitam no vina ka au mai vitam la kino tiger ton roto malak miki nangona se minsta chikin ni climate change environment ini sirratu wasa li de chino posisi ni kaya na parang chimi ngor na turang atong mai kumi mai to kaya sa na climate change ni vital no ngatu no kaya ngol sumta ngamai yang ngol sumba ni so ngol sumba chingani kino tuku chino pasang bulu sa chumba men dar kaya mai tak chino ri enangona mani ochi sa mani kerli kon be ngona PM sih no porengi ale mbose pasang bulu be porengi au sesanga tak chungan kina balatani betani au lisanga ngoni kina mole pamatal taka kina pa virtu na tapa na kambun what is carbon kila na tapa na kambun kaya palakala ka kita tunan tam chiwo we inhale oxygen and what do we exhale carbon dioxide it's plain and simple kila na kenda na bulu klo weekend ba bule mo ko huro la malang huro ka kan betul ni solera no ko na ka kita ngam bula e dengu ci ke pakan tumbu bulu ci huro to dengu ci when we breathe kan tempat we breathe in oxygen we exhale carbon dioxide porto na karena tinggal mana carbon dioxide kalau kamu itu mbak karena vi punya kau rendur tuh karena tinggal mau nabi kambun itu tuh kalau kita menurut so it's been standing there for all these years kila nakian da do wuci kon ken dona buni ko le don ba kana buni be sile ngori to ngaweka mai take bi kundo don ro namba ke kana du don na buni be sile ngori and dona tani na kambuni do and do to na be sile ngori ngono sando musuki kena kemuto sa ngol na dona tani to kan Dari sampai pada belum mendo vital no ki no torang a prime minister pode ngom maram. Tetap sangai mai madala na no mundo tambe batana lo monitul. Bi mama bakana bakana mundo vital no skorno sadra kamanda. Bagalele mara me matatu bir no kandara warong tung. Kira le vital na vale porque na tornanga PM au roko ko untuk kai ko vale
na tutu wa prime minister iyo sanga endo dona ka usasa endo na kind de viau mo le va tavu li dir tali chiko na vika ketike like wakanga tu na kemdo ndo turanga sidu ro sa review wa li baka na form 6 form 7 menga endo melakan menga kelas wal tu menga form 7 no sidu dona analogy kila menga lan le tam tu kan form 7 wakati ni babu politi mbako kemuni mbeka ibe politi mbako kemuni mbeka dona math mbeka at that level plan calculus mbeka integration and differentiation and integration la viva politi na area kwanta mbeto kana ko kelas bolu ni tantam besertu ka rogol gitu ka sintra kai kelas sana galis talame ko viva politi talent mono gami tumber tal sino malu na kaya begitu tuh pasar cuman kina na nunggu sangat cuman kina mongole imbosi pas babi ko tunjur pa vida buat India pa sanga bulung gore pon turang PM sa wadeng atau pasarang anangu na sali to point sa plan is I'm not coming through ya hindi naman nga kito sali impos naman nga betul to na ministry to na senior staff ni Ministry of Climate Change kito la kon PS ngone dona turu dimba kito sama ni to kito le lako le oleh taka presentation bertu. What is carbon sequestration assessment? Oleh ko madal taka bertu. Mi uci na teni kono ko obi. Sangga itu no ko ocho ngana vital no ocho ngana tu ka ocho ngana sakto semengu tu ka sakka biti mano tron nimbango tu ko no ko no kan to ana kerker. Kepoka rindo ngana ngono mitor ko soto ngaki na mitor kendurungan tor ke vital nota ke na kani pabulida dan kango kito sabati gitu lagi gitu yang to nakaya ko pamatal to lagi and then da pamatal touch ko naka lavabo I'm so open to teach to clamor ni pabulida naka ukila ang sigin to na sigin ni pabulida naka usang nikla o sigin ni pabulida na kapa bunyo ino sigin bunyo lah na matagali wen matin taw such so la ko mo pabulida na kanila on sigin bulida na law ya kepa boli na kan roini sana kan na parm na kana ba puno ba ana puno ba that's my field of training awri ko madal ta ko na kaukila kepa ka unduri palimenti so unduri da kai na yuan se veno unduri kina awri unduri ngopos awri ni posa ka na kanga awri kila na na taro ko tarunjoni when I have a note on or don't know that's never note I can still stand up and talk Yes, sir. Dan toto kan dana ko nimber ni pesta ka bibono ito so via tarong talangan dana taro lelengo na darman na ya buni naman robital no na da me mendame na policy imbalete na kaban se me bakalaw ataki na kaban se da kana regulation me ena bukun ni kambon ni baka madal taka se da mando ni binakata mo ni merakila orto na bilita kichu na bukun ni bono ni bulo ni binakata kina mo ni listal kina yan na universo tong lobe postal tsunga ba paling bet mera sono bono bet mera ni matata sana area wa waka na bono matin tourichi or any sovereign countries the national designated authority is the prime minister himself the NDAs those are the sovereign ruling of a nation that who can sign endorse taka apa ya na approval like prime minister dona mai vola vai a letter of endorsement or support begitu na lakot kain begitu likira begitu be part of the nominate kita mai to be an executive entity focal point for the government that is from indona private company lakot mi tondak me mai the takata matin to the sovereign government of Fiji matin to which it cannot be they cannot be an endorsement for to themselves. They have to endorse someone from outside. Kita kata kita na letter of support of endorsement may virtu kita sangari kota ni volgo kita plus a lot of letter of instrument deck. Kita liva angara silin kita may tondak may wana green fund situ. Na green live tu ko visi buru ni ko na vi matin tu le ko Europe ko China ko America ko Canada
But we can only go there when we have the guarantee of the sovereignty of Fiji from the national designated authority, which is the Prime Minister, who is the Minister of Environment and Climate Change. So what does that looks like on the ground? Nadam meda kaban matentu. Bakan damber na policy, damber na parliament me baka yotaka, seda kana regulation merani baka lautaki to be recognized. Nadam meda kaban magana matentu me bichi merani yado na level ni nam dogen grabe ngormat. What does it looks like? En nanda rai chuk mayer na kada me bichi. Baka mimpi na matentu. Kita sa maimboso cepat kerto na administration ni Wareng. Wat kerto na to ministry to na to PS ni environment na wakatan lagi na conservator ni forestry wat kerto kita. Kla iyo it goes boil down to the bottom that kita sangat cukup that we need to tell them that this is what we need. What we need is a letter from them, but they cannot give us that letter simply because there is no policy in place. There's no policy in place. There's no legislation in place. And then a regulation to be regulated by the government. Mertongale dibita kami kasartongale bandung tera kango di parliament. Mertongale di parliament. That will take about at least 3-4 years. That's a term in the office already. Claro tu, lang ngayad mana point ya. Ya sangat cuma ni ko. Nangon sauj. Menangon kalau tu ni tumbuh seperti kona PS, kona new PS mo, Dr. Savendra Michael, and a bulan disa mo bagsaj. The same thing, tulis juga mo kaya si sangat cuna policy. Nataro gabi kaya, nataro taring ko pamba gabi kaya. Nataro ko siya tarong nataro sauj. The ministries juga, Ministry of Environment, Ministry of Climate Change, Ministry of Agriculture, Forestry, and Fisheries. So there are 5 of them, 5 PSs, permanent secretaries. Why don't you get these 5 PS together, put them in a room with their directors, and draw a policy. Draw a policy and legislation. They can put it together, then they can put a draft. Lah, merto rin bitan, merto sa chugar na lawyers bersugrivich. Like I mean. Orto lelimo ko, nakanatiso ni $2 million inchu na namak to kada lelimo. If they cannot put the policies together, au sa singkila me detail pa ko nagibit na policies ko. Siguro nito sila may ito tonda ko bikito. We are able to na private sector. But they cannot give it to us. They look virtual na siya singre review na virtual. Diba kita takam ni kita na policy. Ito rato ka? Sangay matatamay. Yako kacak na vital nanggo na balabu to kan balata na bosa balanya bakan date ko kaya bakan na mro vital lo kitura ng prime minister na taur nango ni mendo me durmelo me bakan date kamera ni matata the concept na bakan na me o maruta kan ni maruta ko buno taris na bata ko we kan balata na liep ni we kan da mai piti bakan bimbio kan ni toki there savia la ko banam business ni carbon trading, which is carbon credit. O ko ni bamadal takacha enangai la ko mai baka malwa but meravaga buli di mandeli o nada man yo ni saberda ka baka buli di na kena ya usara nga mendambe na lawa ni matanto ko da buchar to lele na piesa they have to sit together to plan a guideline sa ga me bill sa ga debate taki which takes about 4 to 5 years o pasta kama bibuno iteres e wawati ko mo ko na wale ma wa ka totoka ndina. Iyo, talita kasarangan na vital nongo may baka na sama madal ramikin na ilio netani na bikada na parong chukumaye in simple terms na oxygen and the denguma na carbon dioxide o kwa mbiu may tumba. Ya o klan ilio bikada da wuli may kuribul sana matata ko bikada ya na bika sama madal takatonggo netani it's all on another level belata ni wili chukin na nonda beumbula na kau satu kuna yao netani berto mena mosi libu chukun nonda to vesi nonda to ndakua na nonda to bula na vi kau lele berto mena mdo ulni benua all of that equals money, all of that equals protection. Don't beka netani Ito rin nasa nung gari bunoy. Nakaubutung suna ukla senga ni kita tungan na tamen na tamat na dengan na
oxygen dengan itu mana carbon dioxide. Kortan nga na company level di tour na company garin cola. They emit kla gas outside, and those are gas. If you don't know like a gas, the carbon where it go to, it either goes to the t-shirt that they go na we will share laksum na kla na be bonwer tu bulu liter bonongori. Wakatan lagi na wana we with the way kita tour. Ana puno ketika lagi those are the emissions that come through klana artificial klabanguri klana tungar na gagin suko memba lo toka we mna tukur gagini kulo me putkula or tungar mai vigor mai na Fiji water ngor. Those are they are emitting all those carbon from their non Pakatan lagi dengan tunggu the biggest emission di buru-buru ni kuah. Bikin tahu na Fiji Airways. We haven't done a calculations on those. Na kena calculate na carbon. La kue release tak na Fiji Airways from the 1960 until today. Sehingga kami bola. We are happy. Kalau ada tuh silimur tengah kita, we are more than happy to do. Keturunan tak na analysis tu kira-kira. Ya, kakek nu vetun spito, ya waktu mana tak apa. Kini tu na kangur siapa na wana nu kini verto na tak cuma ngor tak cuma pies. Sandi na kimbal kambimbi na kena wakalota kilabo. Iya, baka tata mentanga netan bukan ni rabarang untuk menawarkan. Kaya kaya tak me bakalauta ke me satu susah tak na trading. Dah tapi mana nama kita juga nak carbon trading maybe na bagai lau. Kaya salai bakalauta ke me salai baka certified eco year na wakanda ya tunan rayong bula. Kalau mentanga kita me nambukan me namos. Ertu sesama juga lebunan itu leni matanggal Malaya tu boleh berkata dengan dia. Pada mana nama kita bagai lau, kita bagai tak na bibul, enak kambun. Kambun ni erucu na matagali erucu na level lebih bibul. Like kaya kita tu siang cuma ni tu siang cuma ni cikun tu bibul tu ni kalau mai na siang tu regulator segala kita tu nanti tu kata kita tu enasing ni mata tu juga na bibul itu tu nampi kita tu ada batangnya dengan dia na voluntary carbon market kaya mana tu mai namos. Nah, kalau namos itu, dah kaya kami tarik kan itu carbon sequestration assessment. Itu ada teman-teman kemudian tarik kemudian dan miliar nak time na carbon gitu, tu kata-kata kan untuk profits. Apa? Iya, ini sangat juga na policies in place, there's no regulations in place. Na kanggur na kini saw na arto na bitu morto na kani voluntary carbon market is between $3 to $5 a metric ton. So kita kami lakukan kan misal turun policies, turun legislations, turun regulations misal set. Kita tengok, we're looking at about from $3 to $5 a metric ton. We're looking at about 30 to 50 or even $60 a metric ton. The same carbon. Sana, lebih bulan bisa berburu. Ersa bakal lawataki, ersa boleh tu kena market ini voluntary. Market ni carbon. Ele puna kamu tahu tunjuk Australia pun ada Island. Apa pun tadi sombra sara European rich. Mereka cakap tu ni kita tu saya awak cuba lebih kita tu. The only thing to do is to dalam cikgu sana gua begitu nak guerrilla marketing strategy. Dua tunggal lah one big bite. Bisa kecirang kau bisa Togora itu mana sana musis sana ras sana apa. Bisa betok apa itu mbak. Lah bibul tong na tolong tolak yang $5. Waktu sanggali lakarto, sanggali bibul tekarto itu bertu. Warna kartu na compliance dan pun orto lagi bertu gitu begini orto pun bimbatin itu taleso. Ma Europe sih benar pun selling that thing the same carbon that they buying it from $3 to $5 metric ton from Namosi or from Cherua. They're selling it at $50 to $80 a metric ton elsewhere. Sanjay mereka, ndarkan nunggu reda the technical complexity itu kena marketing gue. So kena mal na vital nunggu analyst tan. Sembar nilai dak na carbon training na vul
which leads to carbon trading, kora kachukuna carbon credit, kambale listal na kango kotukachuka na lomanivaki na limanemba kimingo mesangai me vakalawataki na vikango ndambe na policy ndambe na regulation abo na semeki no toli limalalaya mbalet ni tarairato na vingaravingo kami bital tanga na punan karab chicken na yung bulan na to kina TLTB sambon do madara mo vital na kay TLTB ndarang Esinda we come return na viti esinda na with all due respect au sini kamu mbederto na TLTB au binasa na vital na tasana orto virtu na wakatun juga wakandar kan to takaba to sanga samtanga ko na uluntu miraki ya baka na sara ko uluntu miraki enage tiklo subunga mera na vivonduni que to ben bangera betul kita minta katokain to sana rete to tunarito na kinto lubuno se baka se tu sa campo juga ni taki tu sa mercho ni ada ni kana kini mama binara tu sa talasana mo ko mitaki kana minister line minister in charge of environment and climate change and his permanent secretary itu sambo se pampala buat kana PS kana ni PS uo mai Dr. Sivian Ramaik apa sa kelakon ni sa kita na bono kita sanga me italo kita Sivian bono and then we going to get a policy. So have you guys done a policy today? So I mean today. We're still working on it. Sawale tene uchitale na tim tale berto na durmego. Sawa ambengango chinka na chinkono megana burwa. Mento tale viding talarak. Wachamba ndo tala na kan visu tale mbeka shin da signikla. O sa tu na itu kan itu di malam jam kerto boreng. Bola tale komen sina 2015 meda na ngona meda visu kina na medin tu talagot o musanger to chiga ni sangan raw ko sampai to talago badingo to sanger to gaban ndu si rotan bakan to mirto kaman ya baka men gesing dor kaya na raw chiga na sangan chiga ni dor kaya raw ya baka sangan chiga dor policy to be in place na metorin ta kabakin nakawaka wamo tani ngoda na tiki bu totok na nomni wamo da lomda nga sador kanangu ngungro itu na lebu ni ka endo don metubala ki medaka nimber ningele bagado ka bombo terna bagarong mai na vital no lebu na kandar na tono PS e vitambango Dr. Sivian Michael ke ka na letour na kata ko bombo lebu ngana na vital matak we bakanga to campaign ko so bakanga within a propaganda mbaleta na layang ver na kandar to ken na yombulay na vikango in the long term ken mal sangan ni nina toro lang ay tolo bali mo na magkarto na no to bitang churtan to matagal man kor ir sa bitang tak chana milyon malak me merme was nila so na viva mategi go o krona toro na katun ko yan ngay merawasen na wakadam beto gambo to may biti no no mun indam ko kem srangan yung mata tekenda chana ituki na kena matana taki na market go what does it looks like where are we in the process malayado kena na viva kabulidi kena sange me voltaki and market in the voluntary market na sula nang go bi uno interes de dra kale betara na wale wak Iya, totok, benak balik besar na nento bitang lo tikun ko lele besar sa mati kumengko, libu na kada na buli da ni ko, balata na nona field do turangayan, ndota ni sartok oro ba wili ko tok manang go bida na kay ni wasemay, ndo nga nataro bitarangan niya na nung niya tukun to kaliwan na carbon sequestration, na kinita mo butin ba kaya? Assessment. Ron yun ni bang madaltak matanga bikima minawarong iti kumain na dabambek na kinim balimbay carbon sequestration assessment. na kana carbon sequestration assessment kita wasia va ya na beba panambaki Andin. panambaki na first tier. The first tier is planning level information. That's where the carbon stock estimates, carbon credit potentials, credible activities, applicable registries, and project management overall. Mateni tier 1, what we were trying to achieve was the activity was
attain the registry and the project area for the selection. So the area that we're looking at is the Sana Wakturangora. That's the tier 1. Tier 1, that's the first year. Tier 2. But when we come up to the activity registry and the potential area of FRA, kita inform kita the National Designated Authority of Fiji, which is the Prime Minister's office, for ministry review. So we'll do a ministry review with the office of the Prime Minister before we go to the tier 2 for carbon analysis. So the second, the tier 2 for carbon analysis, tier 2, we will work on the project activity and the location selection, which is for us the 20 districts of the Asana Wakaturangora. So from here, this is where a lot of our groundwork with our international partners together with our local partners, our local team. So all this review will be projected out to the Office of the Prime Minister together with the landowners review and stakeholders review as well. So we are involving the landowners and the stakeholders review in the tier 2 carbon analysis. Number 2, salah kami kena nakan carbon analysis for tier 3. This is where the high resolution of remote sensing to sana technical part of it. This is the scientific part of it, like the resolution. Resolution jangan gitu redangan kita na hunikau, jangan redangan kita na be hunikau si na be shrubs mbaga karena tu and abunwa na paturang kita. Let's talk about the province of Rani kita betul na sana paturang ora. Patgen na kambula era dengu chiko na sana paturang ora. Atke na tamata na bulma kau era matanga kuara vimatangali ecosystems koravi sektor bunongorora high resolution sensing kitorin detector na kakita the data refined models but project specific outcome those are the tier 3 carbon analysis. So now bunongo this is where we come up with a project design and permitting. So this is where kitosa, like I said, we're closing up at year 3. So at year 4 is a project validation. The project validation, is the area kita nakakata kito. It's something kita nakakata kito. How we can work from there onwards. Nakaka itu sa winanakito nakani project validation. So and from there, the last part of our Wikito na MRV, monitoring, reporting, and verification. So this is the 4th year. Reporting and verification. And then this has to be done by a third party that is not attached to Fiji, which is our external partners who are coming in. Okay, so direct contractors on the ground. Kita na ito okay, na company ito okay, kita dito makasungguh. So like I said, sa why ako what you can na team to them or when it come up to MRV, you need an independent third party. Third party verify na nakakita mo. In order for climate to be to stamp na sigin na raw sa security category. Before we go into the carbon trading. Carbon trading is the end part of it. Ano kalimutan na bagi? Roto ka? Iyo. Takalimutok. Sing takalimutok na kaya usan sa auto tun sigo pe trabaweka. O sa sing kila mo tuno pa ba nandun do bir competition ba do redir to na First Nations. Maintain niya to na First Nations kung na First Nations do malta may Canada do redir First Nations Canada. Era ndo tentan levitan lor na First Nations Canada. Iyo. Kaya kung nabuno ko to sa amin dam sino kinto ya. Kung nabuno to tunjor to misala carbon trading, kakita sa carbon trading. Mula tapan ta carbon trading.
wana mbaki pa ko chingori ini samas te bana senga ne singundo ver na tugor bese urubura ena be tingo mando to nakani kampo ni to pintu klar ton torto who verified this, who certified this, klar na validation to validate kana taka tingma na from tier 1, tier 2, tier 3, tier 4. Tier 4 kala an independent la contractor la third party externally not GSVG. GSVG como ko ya CEO chigna o kla o mituli chigna I don't have the authority. Like I said, they have the authority. La orto garani recommend tang mo la nakakit kan ngor dayo sang gen ngota kata kayo to get that verification. La rara kin bikito ni game bito wana matintu mer review kan matintu. Orto sa game chira kin ngor orto matintu to bil tikicho. Leban sigo pono mo orto mo Europe. Orto ko tun sing orto no ngona se tu satu ngada kana carbon market. Carbon market 80 to 120 euro a metric ton at the time. That is one of the show orto go ngaki orto. Eu sa rento santo na kan undi butu merto pa i orto me to na kabar. Just imagine, if I'm to the camera can have to policies in place, regulations, legislation, regulations in place. Oh, sengai, and the Taliban and I'm bulang out in the toe, the young bull, sing to the Fara, Porto Nakani na Artona Symposium, the Nakawila of Martin Tuvici, but they said nga ni Bule Preli, the first year of the ability weekend on Martin 2. Or to sure or to let or to Nabjin Symposium. Rona India wat kendo na Indonesia o Narumbe. And do not kai to Narumbe, he hit the nail right on the head. We do not have to look far. We just have to look at our backyard to see the green gold standing. Amen, my brother. Yes, sir. Green gold. Antin. Apa mo kayo? Toka, sabe ba bonito so sandal kan ko ngorati kana kango mbeletan ni terminga na tier 1 to tier 4 go na sequestration ni Canada kai kan mbala kan dawur na yabu meron ni ngela ko third party at tifo orto ya very independent orto na silmeto kon kim do orto na dakam sarang orto verification mbeletan ni tamata buli. That's the field of research meron ngai certified takini kiman bala ke kay orto sang ni toko ni lebonaka na dakatale na dakatango isin dakatale mbatara bakatepkin na tamatera buli binaka na nonra bitabe ko bakatikim ni ka orto mo ngana mo ni bamanda the technical bit the complexity ni kay dakango usa o takos mandanga bakalita mo tos mandanga bakalili ni saberito listal mo pesta ka bebunoter motor mandanga na vana embakingo o dei e vakai lavutak na dakadango Arab na ko to turanga baka. Kumuni turanga ni reti to butal ngako. Taro ngor na taro binak. Mana taro ngona ngor na keni Saudi na nga. Morto sila morto na matin tu ndambe chikuo. Kla norto endorsement letter, support letter, kla na National Designated Authority of Fiji, of a sovereign state of Fiji, to GIS Fiji, kito atsosta kito na funds, the green funds, na be globally, that's all we need. Kito na nito job. Kinambalmala ko mo takos talwala kinambalmala na ilaba ya sinsule na matintovici sinsule ndo na busa sinsule ndo na matangali me bolenga ne bola adorestik kemdo o kemdo ndo ngai vitartare na buno ya rawawa tumikina merebuibu sebada. Exactly right. There's no money from the government. There's no money from the province or from anyone from Fiji. The money is externally, like kito na atsosta kito. Kito na external entity nominated by the sovereign state. Begitu di pagkakan kito nakango for the money wall or the letter of authority and endorsing us to be the executor entity focal point for the Fiji government. That's all we need. Klame sign kina tupi wani kina sign wani kina wana National Designated Authority of Fiji and the Prime Minister of Fiji. Wakatangaki na misalnya sign of tatala kina ko na vivanduni begitu. Begitu kan nilako kito na wansa tupi tanong chino ko kito tungo. Na GIS Fiji through professional colleagues, they are based out in European Union, they are based out in UK,
based out in Canada and the US, Australia and New Zealand. We can outsource funds from all those areas. Sarang kali bal na nito tosu kana sa nora mo sete uno meteris na kia to the fo to sali vital na tango na kenala komai ya na ya uni kango weka melistale mele ya butaki ena matente me bakalawa takasewada Don't be nakasarang agor. Mereka siya kutunjuk kaya singan round to kaya putan matintu. If there is no policy, there's no legislation, there's no regulation. If there's no regulation, there's no law. Yeah, that's why saat ni na COP 30, COP 31 sa boleh. Terus nembak. The big question is, has Fiji received a readiness support for funding from the UN? I wanna nunggu sana tarungan ko, sana sumbutan juga ko. Na sini tarungan ko kla we have been fed by the crumbs maybe ketika mati itu level ke Australia and New Zealand. They know that we do not have. Kla they know orto kata orang Europe itu ada isu cumira. They know kan itu kan kali ko sila lebih wah orto na mati itu lebih. Anak-anak pun itu na red pun aku kintu tu na pakai. Because na vindi na kacau kla. It's I'm so sorry. I'm not a politician. I can only speak to the areas ko kla na kausambu sa ardo kami nito kla. Mete yo sambu kla to kena fiko palalay. Wakasam tak kamu setia benar tidak wakasam tak ya karena dona delegation ya lako na menurut lako na turang prime minister sarto me bakadenggo ya ndrakan na vital na takna matento bichana lebu ni labo erto bangata kam erto lakon na COP 20 che COP 29 no sini tarabina ni sang the ultimo da na kenda na ibobo nika like the crumbs erto kana na TV lorto na leone bate kena taika o kenda to wa watu kuti kelutu mo ndona kai o so ta kana rengor ki ata tolro no to raim ya bakalata ki mea daka ke na ngona sa sobina kakina na market ni kamboni ya 2016 awa kira virtu itu kan yang dami kita lagi na GSPG. Tulan yang dami kira virtu. Bayo to the last minute saya ingin kita lebih so sorry that the flight is full. Ya laku sih tulan raw. Aku sih tulan raw. Merle mekada juga na kangona crafting environmental solution that integrates nature and culture. Merli meketa tukar na kakita. Na making one. At the end of the day, kla tulis mo kita to, kla era songo ni malekwa ni sanudor to ya. O kita to lang kami kinto. To gamin tanang atal sun matendangi pa may siwichi. Dito sa gayawa tambolo to. Benar. Romo sa to sana to sana bital naman nga pa bina kana ko na bital no sarang. Bital no sana to sana to no pandon bikin pro na puno o sala ko po may betul puno sono santo panggabi on nito na naman na pampe ko sa ngachku ko no bilis ko denle muli ko kami denle when there is a lot of other things that you can do here musi kan dan you can ngoni toki kila musi kan to like that we know that we can do these things right there tangal benefits us katun sinong Mr. Narum kila why look far, just look behind our back doors. Green gold standing, which is very true. Bikimro na turang bitin na green gold standing na kwa tu pamata siguro na cabin home kla kwa tu pamata siguro kana bubun ka ngor na gel daw soch na cabin home lim dondu ako na impounded cabin kwa dapat tunggu pa nang tuwas wasili. Yeah. Was. That's gigatons. We talk about gigatons. Tour to nalala kito da ko chike porto da na scientist ko sa kabu china kamu. And I work with them. Porto sa tunzo to Ned. Soon as you can get all these things together, we can all go down to Fiji. Pero lako patan kita lugu friend. Kona chief scientist. Pero le sali frustrated kira ko na ndito ko Fiji. Pero mani ko itong. Ako talaga itong apa katan lagi. Gay go to chugan kin. Klan into katampo te na dono volcano wana enian. The kalambat in the volcano, the ashes flies. The Republic na
na es po kla pa ka to ne to li tindo si tita po to na katavil tagaliu ngai bi na maniwa ya na maniwa i waitu ile mo na es ko the bergamo ita ko na volcano wana ka ngona ko ya babu no koni kina na kena se sonongo na da synthetic singla na tubu ni bulu kala kulo kla sonongo na tunaga na sin bina kana volcano ya sindana san rambula kina na bi ka kataleso Inasa. Totoo na taronga uti tingani taro be taronga ni ko na vital nongon ni carbon trading sa na kambo ni me baka ni sana kata cukir to na kata bena sana baka turang ora salak mikin na taro na num ni merto duru melom na TLTB na taba ndo dulu me kima mikila na tukiningel and how do we benefit from this? Kumbuta na teman ka na lispo pa na sanora because kito na itu na sanora bakanga lakama na turang sa mi badin turang wana turang na tuino ditilip ro ratu mili mo dona dorbo krabu tamai ngai ko tuno ko net kerker what can you do one need to sana batura ngon karabitano kini kero melotoka askudo ngona tabarna ka kreben turang abang kau ko yan ngon ta kini ben kuba on gali pasar sar kim ro ko ro chuno friend ro ko pati turang tuwili ro samel ro turang tuwili ro kini me beli ro samel ro turang otun ro san ro ngalan kino sa gali pasar sar kim ro no bundo na kau bata kau sanggai ko tun do samai eli ngona ene ro tu tili sanggai ngol ta do mo tuwili samel tel ngo tuwili kona kani kambo ni ngona that why deforest what God has given you? Why deforest it? Why don't you maintain it, sustain it? Ngayon, takataka kung nakasa turang or through the taman kito na carbon sequestration assessment from the air. The lokang kita kana nito kani pandidika tapos siya ito takataka ito every square miles. Kambul kita tembul pon square miles ya. Tembul juga rombul makau se tolu patikan dona ono mbaka na hundo ko lebu mbaki rombul se mbaki don raw. Ernest sequest taman ka mile square by mile square right through the province. Patikan be tamata ka kambul kini. After like in be lakso betul lawan gelira, you can go down as far as almost 50 meters down. 50 meters as you go down. Na carbon hole para hole di tuari wana be ngela todo rambul ketika na be buniko na ka ketika. So we can capture all those things. Mas juga orto na scientist ko orto plus specialized orto ni desa. Iya. And the talk to be continued. Also, andra karma malaki vital na buna buna terus. Na waseman na do website sa tokongo. Bikim ni na warong ti kumai ngon na website kero ni matal tak matanga turang awe kan na ano mundo website ngon na gisfiji.com na gisfiji to ebtaka se bulichko mai Victoria osa wana nang totu to osa I've decided in my heart that I'm gonna open a company that I can try to help back home. Kung na gonna Fiji, Green Environmental Services, Fiji. O nga tun suka manogo chingkina na kanibuli, magali defenda nugo namuti thesis na wana masters la level ya mo sali defenda kibichi. Leo charga sa incorporate talaga na company ko mibichi. Gay incorporate na kaya sa ating busara ng pasumpuesta na pati talaga. But I've been in the field for all these years klau nungono chukur gini kuna kaya ko sa nunumtik na kito sami kita may partners ngono ko pat kerto na kito sa kito wana kay ni na Fiji Higher Education ngay sarili ito nga nakaba politiko na tatandin data na ito diro mara dami tolong ko doon ito director sa mulang atak ko na former PS ni for forestry
ngono takin na tontolan di kaki itu sa kita nanti talong gitu sa tuno ko kalau sem bisa nimbat san tu nimbat gitu nih ya se na klana na sa kita kelak gitu na sing rav kita na ni duru mana kango so we need to start from the bottom up so we'll do training first kuna training ngono ko sa kita sa te uta ka sini ko la tan sini ko na center for climate resilience and green education. Kaya kuto sa lipat nasional kan betul na tisi sangga may rekrek. Betul sarto they are running. So like I said, but the program is ours. We are running the program because the program is from koning ko sango bikito may wana tambana na BEA program. The BEA program BEAHR it's abbreviated for Building Environmental Aboriginal Human Resources. Ako na tampan ako chigimigi sa nang bayaw na Institute of Environmental Sustainability na dan chigna EP Canada, Environmental Professional Canada. Ko member chigna bayaw since 2013. Kaya ako tunjun na lebo na kamo bulide kayo na kango enta takamo tumebich. Ndo na kabi kento to sig dokumenta kabali na kanikaba bulike tikataba. So now each time that we starting to document it, then we realize kimudo na kango anda kila ketu ngobina ko ken. Ko ba tongor na tisi sanga mur. Ko sa tongor may rekarego na that CC rage ko tongor rango na center for climate resilience and green energy. Kita sa tur kita na blok ngor berarti kan na blok ko beta kira kani na nitu kata kita studying jika kango na muna bagni. Bisa kita so we can't wait anymore for the primary project. The primary project is the green Wanakani carbon sequestration. So we have to go into a secondary project. Kung misal ako na nakani train. So that's where we are heading to right now. Okay. Yeah. So this is where we are at right now. So guna kita sa di chumigano kita mo. Reto sa talaga Italia Dr. T. Susum talira, go. Iya, tos lang tali ngori tos ngori. Ngono kami kini kyo DPM, ko melon sa talanga kino ko kana ngon talando tua to misu tingni. Melon sa talanga kino ko na nito website talanga ke me oya melon sa talanga ko iki dinku gitu certo. Sa ringa mo ko sa tuno ko sa kromi takapata na kasame launch taki. Launch taki sa tuno ko kan ko sin ko pete na 2015. Siya nga chinga nindo na kana matata sa sama ya tuh kan kita lo sa turun ngosos tengah aku ya turun ngosos sara sandam tawa politis sara turun ngosos kita sanden na tosongan ini na ngata kap kentu sa sanga kentu wana as an independent na kata to sa tali Totoo din. Rere binakan din na website ngo. Boleh sartong iken na mundo mission. Nataka do nakava nakena bikanto sa nakavote bikim ni na parang utik mai ke lebutan na di binakatamo ni buli ni ngola nga au sambit chung na link na page ni ngola nga na www.gisfiji.com gesfiji.com totoo ka sarang anjin iya so kita usaha kita to simplify as much as we can kita mera reta pango pandur na nonda they want to sit and because they have to identify themselves with what we're putting on from their different villages or different provinces that they know that yes I can identify myself with it so that's the only way ini santo nang pala to pala life kuma na trono biti iya gorto na num do team neto team gor ya ngonta ka pala life go gan itu tim kita mo nito kang kapag na red singo kla lista lemur mo kapag lista lemur ko na kango kapag na hulta ko na ya sebetale iya ngor to kita nito tim to ko to singo gor smera rene hulta na gor oops iya. Desa anak ko cunga, tuh cunga.
Yeah, Angor remove. to pia mano ba ke honorable alitia to tala honorable nindamu mai turangani nalawa or to nalala ni klar ke telimbo sa pati kerton ka gor ni Boleh. tuti mito o samlang ataki o muhit na Canberra o maika ko turangani modota chumei Canterbury pa kongod o Paul ngo pa turangani modota turangani tagonrobe Chutranggori FNU dan orang balau sar ta tengah mungkin ngai cikungori rona gori David cikungori mai European Union ngai Chutranggori share kwa tengah sini prof USP korto mai implementa korto na kata ni buli tengah na kan certificate of climate resilience emang ngona sara kla about 15 years ago para ka sangai cinga ngoro ya bat ke nunggu verwo kwa kru ta ka Kelly. Yeah. He's been with me since 2015. So so he's been doing what kaya ele usa chiko kaya uklani mata chino kitarno. Eraro na sa tribu download juga na kaya gitu. Iya. Sanggari kla sanggai chiko tale kla ngai chiko nabi impoton sari rango ri chako kana impoton ira. To kena kor kata kana mata men biasa na ko kito kata impoton ya kla era wilter jingakina korto na lala korto sa gorna kla people will will get to one statement to statement of service na kla gor sangero lagi na ka gitu to itu project analysis ngoro Sarah she was senior research prof kla for USP and Pacific walu kla paketana apa tak paket mo kon to kan to Muit was former director for faculty of Falle USP here David totanga kero to buat nang rango ko sa head sumo ko may European Union to the chico sem lang ataki chico Mike tambuko san go the chico Paul the chico Perau I mean like I said I have a lot of other context networks but from tanga ko na ko if I need any other services from outside Parango to rango na turango Mr. Salambung kini ketika na biasa kita nak kita identify ta kay dua mana sana men need to point of contact on the ground meron to redo ko na kan kapa ponua pat kana security orto na tulala para dia on their province ya fotoga iya ang ketok orto na sanorai go Gua não bosse ko la sana na bitikina rosa ulo tikina gitu wadurum todo era pa ito to karen tosta kara sinta so it's quite a lengthy nakango dan to takao mati sakit to takao gitu la kutune to pa binu ngani kin to taka chu to geron rangal to kini bonua ko ngoro Mr. Salambung ko clear nan to kini bonua kalau pat ko ya ko nakau lo malangka tiger to wale chu to menombu kumbuke sarang tsingan to sa te buseng tan to kanika ver to na orto na ngol mai Australia au sa pango sa sing itu kin terka sa klasika ni nakango na dati chu ngoro lingua tan lebitan non na mi basika tali ya pongo san taka bai pon kake ko everything is black and white la waten ngon sana uchikina na sama ni taka na vipon tu ni bitu chigo wana biasan to bakre na biasan go ya tibu na sana ara na ngon kit sana ramikin na nivol ni entos sorto selir to sosilo jerto to nivol ni entos menorto na sana ra gitu kla endorsement and support sa ke pongan matin so like I said ke kita na taka gitu kla we will be kla itu na taka mera taka na ngana sanoran ko no ngana sanora so na ngana sanatakin na taka na mebuli telangoy ra na kurubuli kita satu tangor kita na sanora era mebuli telakin iya ngana sanatakin na bibuli na kan kampun sadana kan bibuli gori na betre kita na achos tamu kita na ilaw na lamu iloma kla kita sana mitur kita itu 10% we will be GSPG will be taking 30% 60% elak wan tugin kono on 10% they didn't put any money down except the signature of endorsement. And 10% kita sili lista lawan mating to say thank you for endorsing us. That's all we do. So we'll pay our own taxes, we'll pay our own people, we'll pay if it's a grant good, if it's a loan, we'll have to pay back.
from all the green funds. Iya. Mampu teman tato ya? Toto kasar nga binakabali labo total madano mo pamatal simber ni may tama na nando to vital nuko kami din vera na barong ti kumay tokatal na ti o klasa na tokatal bagarua ken roro binak na may pamatal ni ko netani ni may baka matatatak libo naka may baka sa tuko na labo ngone matay ni tolu se van na iwas ni vital no bikim ni na barong ti kumay ni ngole bena non to website lebu tal ken be tuk matela lai da marutaka ni sa to da ka pati ko na jis fiji bat kir to na sana ba turang ora labo Tokonden au maruta wale wek na me bakita ni kuwa na be bagaram tek enlightenment ni kango betul tu weekend lewo na itu kemana anda kaya anda bulu bina kepada sin anda film karena kali madal totok me o sinran le madal takana kabakalaw ne usangan nilaya o sinran le madal takana na itu tu makau if you know the history so dagare dia na me madal takan kue sa tiki woni bi baramatak sinran dambi takain dua o kango o talita kana manangon le saraber na kan mai dalene abu yana nora tokon sa nora sin tokon na sin baka tau wir yang mana be baram tanga oraida en esa na bango o maro manda na muni bos kuni kwa merongo na lewi biti na lewi ne be se buru tu kena na toki mengarede na daga daga lewi mundo bosotok mena lo muni bidina embakingo na ibarete kia ni ondo bokambote ni kango ena yang raramba yang abana banua ena yang abana be kambula en bakal teksum kina na kata-kata ya tau cukup kono bro dana kamali darum cukup kan gosen Gabriel wek ayo kila ne bak sauci darum telangan dana embak cukup go cenwer darum kena teman kamali wi sara bak sok muntungan go na kena rebre bo bote wakati bata cukup na bi kakek kena go na buku ni kena sangai metango makina buru-buru bo bote na urutang binakango okla leuna kandar na rongo dana ko lebuna kabar bre so na ka ba madal ta chungo en tawr na ngona men kala yo ndotal na ka kiro ri chko ya na bata batango lebuna ka vital no tekine lebu sin tor bota tol yani ni connect wana youtube lebuna kanda sa hoti ru sa tol na ba kiro chusa re chko na ngona la ko mekina vital no ni campo ni sale terreira na ngona ya sarangeles yo netanya ba madal ta chungo so ko bina kini katun ra kingo ya sana ngono metonge bakati ngo metola ko na metole wa watu bana buno tole wa watu kina sakatu ni rotu ni ko endo na tik bule ni be baro te gambat ni kinni kena nda usara oni ngoni toki ona li tukume na buno bakita mero kena oni ngindra kana na munyo ngongo tukume ni lista me bitin nerto sawa kai sini kem do usara maten tu me buno yo boko mute chiki ni mbol dopo sota nedo na ngono nedo na bisao ni soro signal lele ken bal na kango endo na kale bo baka samtang cuma ni nada menangon mena tarana no dobo no en la itoya na me baka lauta ke senrana sa ya na kena kichi ngaba gader changa daga o na nama gitu en non to vital no taraf na wala bueka ni baka dim toma naka bono metaris na no sila talbi netan ke endo na nomu bos talbi na baka rong ti kumay ando ka na lebu ni baka binibina sora siya mchungorto may na United Emirates mbuli binaka gebi baringa we kem to na siya mchungmili Silandi may Australia lebu sara na barong no non review bulide lebu naka na bitalo ni ko sila talbi kem ni yano na bitalo na nambugin ni ko may berni meda Betul dengan mau bawa video nak balik we kemro na terang vitini na menro tinggal mau cukup mau betul vital na menro pata binango orang buat ini lewu na kali lewu menro sa takaboci na wata na teki na tokolo wi mereka ida kita na dolo medaki itu sini kali besar ya orang buat erni vibu kini dan tubuh noloman tu vitia na cingkabannya sana orang buat cukup di na kandende na kanjing tu kita tahu siapa sota tu sana sota singa merin na kandan rapi kaya tu na betul tu loman tu non tu bono loman itu kaya tu singa mer turin ni tak kau ni na mera buki na nonta pana yo ni bono ka yo bulu ni bono ka sulu klub ikan
dapat menda wasa buling tiga sona kan untuk musisi untuk ritira na nonda mera kau yo merli Tommy Apollo i Australia si New Zealand musisi yo sarang na kaya batna bu na kango ke pakar na kapasar tu merra nonra sana baturan karena nikla ke pakar mer tu reda matanga orto na matini tu na kango ne takasar tu na bu nongori obit pakar ni takakin na matagal ni takakin awampo ka sa pabit na kinabale pompo ni le tal chion na vingon binata nga mailiu torno ngi dami kina vital no sa na nama kita singa morni surtur tu talam son tokan orto na tambala vavit so itu orto na rundu talam lom ke paka tangan sana ke paka ni ratan bangan kan di kapa pertani tan bangar ko bodrum bangan duo se hotel klar ni ko chik no mai to ni si hotel so ena vina kan berdoren romada na puno kitu sa hivi sibikino eu kani maruvio mikla waka kutunjun kin waka na tatanra na ya butu na division kla ko sto so ambition pintu kla without the vision my people perish na inspect the word of God awam puto ni sa chigoro na panan na niya awam puto kintu tu turni lebih tata kana vital nongo merni yang akina wanon tu lebih tin sinu tak berarti na trono vitin omo indo san nunggu ang tali le sara leka bi community nga na parang cuma sa pa ni bina chian lebu cuma num ni tar na taman ni environmental sustainability science and management satu waro tu na namu ni so inda taka mai ben kuwa o ngutaki merni ba semua ni kan sana taron ni taron mai nak Oh, benak balik besar mundo benak balik besar netani na nomu sulitu na nomu ngau na sing bilang di kuah bagi ni singa tambu tu ko weekend tu mito me vital no tu godo na ulu tanga totoka ulu tanga titum bausi bini o umala sar chuka na no de umbula no de umbula na itu ke godo na kame anga tal weekend me baka no nomu sa pamatak me na the green gold siya talagang dangol ba kayaw baka sa tukuna yaw sabi natin na rumbe tok sarangan no tutunta ko ni bal tok nga no tutunta sinikor kaya baka may takatek nga baka buku and then nator na kanauro and nangunong ko kair talaga na lubento kaya na makumbunta si Bermay nakabalip sa renetani kalau nga titi ko na nung garabe na mga ko tumay to nang bitar tartala na motel ni mga minggo mengole na karua ni Betalano malo baka libsar lo masarap ka libibali Nabale naka buatan, wala may bal. Ito sa tali, naka lom sa bitum raw naka kalomata naka pating manda sabi na ako binakabalib sa netani ngudake kanimaraw ni siya masarti ko kwa may na city level of Vancouver Canada o kwa na president ka chief executive officer ni Green Environmental Services sa na GES na kaya baka leka-leka na GES Fiji kaya baka ningole na noon to website na www.gsfiji.com tuku talakin so lakan ni tuku matelelai bako si binibitan lo takit tuku ele na tuku matelin tapui embala ta sarchuka na nonda yaw nonda yaw mulai na buni kau nonda na biman manu lele bula lai sumindi era tukina baka talakin na nonda gele sanga talaga ni ngole takina na nonda oitui takla ni obite wabulita tu na wasa pasifika nabi kai tu na boto ni solo nabi katalanga tu na dele ni wai ke na boto ni wai eroni biu bakai lau meyanga bekenda na leo ni bono ebite nakabali usara na muni siya mamay sabak mo tu kaya ni bikim ni nagasok tali na mara ko tumay ni malamata